berarti mulaan digelar dengan bunga jember perak seneng swarganya lamtunya jereteh mancer pada teka hajat. Amin Allahumma amin Allahumma. Berangkat ning tuan teh nyemudusah umpaman ke alam kubur anak cetiring soleh di alam dunia dari mata anak soleh teh tak usah mesen manjenengan mbakmu karena kotona mon kok mati cek kolopai nengko na iya saya ngatua kijong dilebihin marin pejeng tak usah wasiat tak usah mesen pengaji pasakolah untuk mun oleh ilmun baraka ilmun manfaat kacung bekal ceciring salih salihah mula ceci salih salihah kanjeng Nabi lah saya janji teh tak kira lopor janji beliau pakua awaladin salihin yad'ulah anak salih pakul mapunga karing sopon teh apa boleh kia dua akhir japon Kiai Maimun Zubair rokmu rok kemarin waktu pada Pak Kamak berembuk sebagai kopur benih tahun nih Kiai Zainal Abidin ala kopan apa Kiai Khalil Mashkurnya alam dunia benih tahun nih sebab daguna santren Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ashabat Abu Darda inna a'malakum tu'radu ala amwatikum saungkuna tengkala kon kake kapireng tengkala kok kauda ajunan Arya pada pak papat jengda ke ahli kopur mak embuk mak aja bu aja para pujuk para kuruh kapi katengkala kok kauda ajunan Kiai Zainal Abidin ning alen dari alam akhirat ala kopanapa Kiai Khalil Mashkur alam dunya tinggal ning alen teh dekat tengka pekusena motos yodi alam dunya tinggal ning alen dekat tengka ala konam kopur perak di alam kopur aduh sabalik ke para rabu sesami mulja nak koto izin aki fasek di alam dunia nak koto izin aki di dalam keberadaan balatir kacunga leter ciptinga tak toleh ke perintah Allah arompak larangan Allah ya Allah tengka coba nak koto jering ngirimin posang ngirimin beringsang ngirimin ruwet khusus sekarang sepoduan sebedaya alam kopur mancernak foto kauda ajunan iparingana selamat amin Allahumma kadin to para rabu sesami mulja ini dalam situ hadis Pak inna Allah la yarfa'u darajatal abdis salihi fil jannah wada situ orang sepola kek setu tapak kesalamat ya jauh-jauh selamat sehingga dapat ke alam berzak ke alam kufur orang seselamat dari pemasok daerah kebunan seterbes ke surga salah abad lah perak salah abad lah bunga salah abad lah senang salah abad lah jumper alengki ke sebagian pangkat dengan alam berzak alam kufur orang jadi paski beda tambahan perak tambahan bunga tambahan pangkat tek pangkisa tek pangkisa berapa penasaran didimang kok le tambahan perak kereta ya didimang kok le tambahan seneng kereta ya didimang kok le tambahan pangkat kereta ya akhirnya matur orang kencok dekat Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi anna li hadihi ya Allah oleh kaimatan kuda tambahan perak kento ya Allah oleh kaimatan kuda tambahan seneng kento Gusti dijawab dari ajunan Allah hadhihi bistighfari waladikalam Arya kaki tambah perak kaki tambah bunga kaki tambah seneng barokan nyukun pangaporan nak koton kake siodi ngalam dunia alhamdulillah coba ayo murid laki konsen ayo murid laki murid bini konsen kalau adri murid laki ayo beda bacaan nak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mayu baca pak kompak Rabbil firli
Hari si paling kini hafal. Hari si paling kini hafal. Apa arti mereka? Ya Allah, mamdu sakura kitusan ya Allah, mamdu kaninsaran ya Allah. Kata apa pera kebanjin dengan singam dedu anak foto kento. Belin boleh nak. Rabbil fil. Yang pasal diingatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lebura. Ari kun tahu akojaan, tahu akalam tian, tahu asarungan, asaragam, sapeuringan. Ku besar celinga kita. Ku besar celinga kita. Ya Allah, andi kacong ubun merah kata musang teh. Antengan benih sabai ko pengen sabai yeno ate akada tindatin ulah bumi aja pengen teng aja majaga Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Apa boleh andi gelar ustaz, andi gelar ustazah, mak benembun, mak aja punya lah ujang ilmu kulkas. Apa boleh tinggal berangkat ke alam kubur, si bekal katempuk na tengkala kotak foto. Sebab apa? Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ah. Allah bekalnya ke kaula ajunan, Pak. Allah bekal mereksa kaula ajunan, Pak. Apa? Mereka na tanggung jawab CPSE pasrah akhirnya alam dunia. Apa? Kacong cipting hafizah ambaya. Apa kacong cipting aja jaga kalau benih pengaji, kalau benih pasakola, kalau benih pamuntu ambaya atau bekacong aja tekna kerena kacong cipting aja ya te kerena tak toman ipa ngaji, tak toman ipa sekolah, tak toman ipa mondok bilebi arah tetenger lah tak parlon ring tuan banyak madrasah ya katamu yang santren de cibi benih atara kireng tuan keng norok berenang banyak tak banyak iya teh santren de cibi cerita benih terakhir yang tuan tak sempat yang tuan sing terakhir madet kaderui kaberenga berarti anak benemak pekusen anak lah tapi deki tatak konama si gucok jadi bekal turun nak anak foto apa mafil aba ifil aba nak tatakon pekus sebedai mak bekal turun nak anak foto tatakon bucok sebedai mak bekal turun nak anak foto contoh anan ipamundu antak le mulai di tengah talon sing ngandok telon tina malete oncong boleh lapet ke andoanmu banding tina oncong boleh dan celana malarat dana apa boleh motor siapa nata bagi ceran nata posin kok bi ustad singonin punten kae tinggal parak depak gitu sae deki iya telo dupa Allahumma sholli ala Muhammad kita cuci hibur na anak kita buan ate kaula ajunan anak kita isen ate kaula ajunan dunia akhirat mun tekus teka lakon kacong cipting bunga jember dunia akhirat mun bucok tengka lakon cipting ruwet dunia akhirat dari kadin toh para bapak tanpa nyebut disa masa ibu kaumin indah kaumin fawaidu hari kok ini seroket apa musibah yang terjadi isi tong disa kebaik peringatan di disa kiri apa berit-berin dia pada wali santri nokol ustad apa sahabat encan karo itu kol subuku mulai nangis
imammu ustaz kelengkap di tangan marah apa cek iya kan salah ustaz kau jaga lawak kalian ring sepot bener ring sepot sing ngajarin Al-Quran bener ring sepot sing ngajarin iman ben Islam ustaz siang malam si alatin aku pakai kalau buku bahkan mati melendeng kutulan nah ya Allah tak melendengan ada bukti keng an manying saran koleh manying ngaring tuan ustaz itu kol cek sakak bintan coba ambe ya hari mana itu peston anak seilat jinin je bilang tuan tak kira bulu jangan kementolan ustaz tak kira bulu jangan hari mana itu peston ring separi pada telur teh sekutus hari renang muntai karena isi telur jadi tak kira ketemu beneran Allah siapa alladzi waladat orang sialah kira-kira kau ajunan emak embu kau ajunan saya enggak kayaknya pancingan jadi alumni orang ahli asalat ibadah ke Allah ajawin tu saja berokan perjuangan nama benembuk lambak saya masa sekolah lambak saya mengaji kayaknya emak kafir ki wajib anak se-Islam ngormat Arabet alatin emak kafir apa dalilnya wa tajibu ala kulli muslimin nafaqatul walidaini walau kana kafirain wajib atas anak se-Islam panapa Arabet alatin anafakain ngimunin emak embu sanajan bade emak embu jadi kafir ka Gusti Allah apa boleh abah umi kau dah ajunan alatin Arabat di dalam urusan dunia alatin Arabat di dalam urusan agama apa lambat saya mengaji lambat saya sekolah lambat saya muncul oleh dong tapentong tangan mak kayaknya ini ada nomor situ nomor 2 kotuh sarerenan alladzi zawwajaka ibnatah orang siya beri bini orang siya beri raji dah kaulah ajunan siapa mak tua 2 orang siya beri raka dah kapancin dengan nyeh pasera mak tua 2 mayu jaapenta orang laki ben bini saling butuh orang laki ben bini saling senang jaapenta panekan tore abeli ke Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun sebagian ahlu tafsir anak seren angar teendek itu ayat hunna sitrul lakum minan nar wa antum sitrul lahunna minan nar apa artinya orang andi bini orang andi laki selake jiria dengar yang bini jiria dari apa yang neraka pangaman yang bini jiria dari apa yang neraka kestang kesi orang bini jiria apa yang neraka orang laki andi bini neraka jadi dengan panjenengan kestan kesuban jenengan pangaman panjenengan dari apa yang neraka apa artinya orang remul andi laki andi bini tak tuli untuk ngelakonin dosa raja saya mazina dimulai pangaman jiria dimulai kestan kes jiria dimulai penyelamat jiria ibrin mat tua 2 pabede tangkap rotanuna meneng-neng binin iklu laken ikapolong matua de kamu sobi pate jadi tak mantap oman jadi saking atas latarin lemari itu jadi binin kikapolong laki kikapolong matua ni kesedih marah taring mo tak burung keng sarap ke benda pakai tak pati beres normal tak kira-kira jadi ya teh jadi hormat maju mat tua 2 jadi pada benerin tua 2 apa encan segini kak tangan mak bentang embuk eman kakek benembun kaki mun kaki kini sar kasengko le tangan mak bentang embuk emak bun kaki mun kaki kini sar kangko taring kompak coba selake langkah kaman gini
perasaan. Coba bini langka kaman latih perasaan, saling jaga perasaan. Paling berat tengku lagi itu apa? Salah ika guru ika matua. Hah? Pang. Bila bikin guna kamak sakit betukan salah ring tu guru. Pang dulu. Si nomor telo guru kau dah ajunan ento afdaluhum si paling utama. Si wajib sangat perhatikan alladzi 'allamak. Orang sing ngajarin ilmu dalam dia. Orang sing ngajarin benih ko tu hatam sakina sulam teh. Arara alif pas ambu huwa abuka fiddin. Debun Sidina Ali man 'allamaka harfan wahidan fa huwa abuka fiddin. Bada orang ngajarin seorang di dalam urusan agama alif pas ambu aku pada boleh sampai hatam Al-Quran dari kak di lembaga pada boleh panjenengan tak sakoni oleh ilmu dan kalau kun uning rokon iman uning rokon Islam panjenengan banyak nauningin ilmu selain mun pas kadung langka jadi beni bebeston gila ring tuan sinokol ustad jadi tak kira bulu jadi anak dari tak kira bulu jadi toreng Pakedolan tetelok gitu. Nah, mun kaulah ajunan mudi alam dunia, leros aki karen umur, ngantos dah cenah pateh. Ikarenain bi mambu, ikarenain bi matua dua, ikarenain bi guru, cukup beter. Panjenengan barakah umurah, panjenengan barakah ibadat, panjenengan barakah rezeki, panjenengan barakah nakoton, panjenengan barakah ilmu. Mantermu kesekak itu abadan. Amin Allahumma amin. Ayo kompak sampak asyukur dah Gusti Allah. Ajunan semak dari kak dito pesantren, konggakong ajunan sempat netep putra-putra ento. Asyukur dari pungkil ate melalui lesan kompak sampak maus kalema alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala asyrafil anbiya'ihi azkat tahiyat amin Allahumma amin. Keasim Rabu ya marah benih pakai bateri ya pakai nyapa Allahumma sholli ala Muhammad. Oh karisito nakia nomor 2 tujuan imtihan kayak dintonon acara salamatan. Kenapa saya salamatan nyalamat pesantren tak kalah setahun sekalian mulai bangun sareng Kiai Zainal Abidin sampai ke hari kiamat lembaga Tambihul Ghafilin mancer tada penjawabna mancer tada rintanganna mancer tada sangkerokin angkat tangan amin Allahumma amin. Hari pengaman idulun selama setahun. Nomor 2 kenapa sih selamat tenang nyalamat tenang santri laki santri bini nyalamat tenang murid laki murid bini apa sih selamat tenang nyalamat tenang betul mak dia saja sehat nyalamat tenang akal mak dia saja normal amin Allahumma amin. Maturmu ke murid laki murid bini santri laki santri bini suruh ulung ilmu ikat di lembaga sajen akan bersehat betul sajen akan bernormal akal angkat tangan bu amin Allahumma amin Allahumma amin. Mesin nomor telok harus tak kalah penting ada kita. Apa tujuan dari acara selamat ini boleh? Sangat penting Arya nyalamat tentang ilmu. Sampun ikau le di potra-potrin ajunan. Sampun ikau ningin, sampun ika andi. Baik ilmu jirki sakuni apa boleh ilmu jirila banyak. Jeria ipen tais yang aremangken ke Allah mantermoga ilmu jadi jadi ilmu sebarakah ilmu jadi jadi ilmu semanfaat amin Allahumma
mula baraka ilmun mula manfaat ilmun. Santri laki hanya mah santri laki sesaleh, santri bini hanya mah santri bini sesalihah. Amin Allahumma amin. Mula digelar salih salihah dirinya orang sebekal berkusil ala-akona ke Allah, orang sebekal berkusil ala-akona ke kabulan Allah. Amin Allahumma amin. Mula ilmun barakah, ilmun manfaat. Kata apa contoh sealam kanjeng Nabi Muhammad ketika Khalil Mashkur dari makna kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kusbakusan umat, kusbakusan manusia kemudian kanjeng Nabi Muhammad ari manusia seraja manfaat untuk orang lain dilebih manfaat ilmu. Alhamdulillah. Perakat orang siandi anak apa temulang eka di lembaga senengah orang siandi nak foto laki atau bini ustaz atau ustaz siapa temulang eka di lembaga tore tu akhir Gusti Allah bertermuka ke Khalil Mashkur sarang para asatir ochiaki sakak dinto. Jazakumullah an tarbiyatikum, jazakumullah an ta'limikum, jazakumullah an talamidikum awfal jazaa. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma. Orang andi ilmu ke itu taretan sianya mau orang alim belum tentu orang itu andi ilmu hanya mah orang alim mengkukus dengan Nabi. Orang andi ilmu saja mau orang alim Arya sebeni karo tokang perta kata colon Malik ya benih kabar kata emor di colon Malik keluar ayat keluar hadis keluar tebun ulama benih baru Malik dia gentang pada ben petan berarti Malik jadi orang alim. Mun kalau kun tokang peta ya tokang jual cemuki pul. Tidak alim waman huwa alimun halu. Orang alim orang si alim tengkan lama kalu benih si tokang peta benih si alim peta dari dia penta dekat Gusti Allah. Mancar muka ilmu nak potra-potren ajunan selong bolong ika di lembaga sakoni atau banyak mancar jadi ilmu sebaraka. Amin Allahumma amin. Mancar jadi ilmu semanfaat. Amin Allahumma mula manfaat are para asatir sebaraka ilmu semanfaat ilmu tinggal panggil deki Ustadz Ismail ngireng ajunan ngajuk dak kahesab ibitong amal teh cawacanan di ilmu ternyata cing ibitong amal banyak kepekus. Alhamdulillah mari dia benih pas mare Ustadz Ismail ngireng ajunan ngajuk dak kangizan tempeng na amal tempeng kama berak kepekus ben kacuban cawacan Ustadz manfaat ilmu beren kepekus. Amin Allahumma. Mereka itu pasti iculu lebukun amal karena dua tempat hesab ben itempengan lolos maka Ustadz Ismail bekal nerima bukun amal kalau bentanang sekangan tidak nerima kalau bentanang sekangan pas panggil teh siaran ikedin di orang sama syar teh orang sama syar jadi ngidinggapti beli karo kurun beli karo bangga sepot sama syar ngidinggapti dari jin ben manusia sepada takok kan neraka sepada ngarep terus masuk ke surga beda panggilan teh Ustadz Ismail ngireng ajunan sialing dia ke dalam surga berangkat Ustadz Ismail untuk menuju ke surga pas lihat demi malaikat teh beli teh bagi masuk ke surga kan bagu malaikat mator Ustadz Ismail ajunan kayak orang ngakumin ilmu ajunan barokah manfaat akati itu lengaki lamdanya lam dunia
ajunan kento mangken mun nulungan na peles yandi masalah, nolongan na teretan yandi masalah, nolongan na tatangkes yandi masalah, nolongan na kancabering yandi masalah. Panjenengan ngitinin di Gusti Allah karena agunan orang alim ngiring abadi tulu ustaz kamasyar abadi takok bade tatangkeun panjenengan andi masalah takok bade belan panjenengan andi perkara muni tolongin panjenengan ngitinin di Gusti Allah abadi tak Ismail teh. Nah apa artinya ring alim ria teh repot dunia akhirat si aladin umat di alam dunia repot payah sangkah ruwet di akhirat repot gagak bunga mulja. Para musa sambil mulja wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bagus riyate khusus ring alim sebaraka ilmu ring alim semanfaat ilmu ari deki masuk ke surga beninok ngelodok ke cibi teh tapi zumara jamaatan ba'da jamaatin apa kelompok teh terkulo ning mangkinon orang alim sitong liya bekal nyalamat akin keluarga paling sakenik 70 orang itu karemon kadung tetireng alim bekal nolongan na keluarga paling sakenik 70 orang laki atau bini amin Allahumma amin. Nah dari diri apa abada aki acara salamatan ke intonon panapa nyalamat na pesantren nyalamat na santren nyalamat na ilmu santren mun iteremah lalakon ke into bi Gusti Allah syukur ajunan ipiarsa duaan panjenengan iteremah tonton lembaga tambihul ghafilin sajen atam beareh sajen atam bebulan sajen atam betahun sajen atam berakan ben manfaat tak sakoni alias banyak keluar dari kadito pondok keluar dari kadito madrasah tambihul ghafilin murid laki sesaleh murid bini sesalihah amin Allahumma. Dua akikah Gusti Allah mancar muka kiai Haji Khalil Mashkur tak berangkat ke alam akhirat kecuali ampun bedeken teh sebisan ros aki alam dunia amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin keran kadinto sebisa icatoraki salalopot koran lebih nah nyon sekora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hadza wal 'afwa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sehajat nyongkong ke beliau ngirim kesokan secara negatif sekian dan demikian adanya ceramah agama yang pertama yang baru saja disampaikan oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Malik